الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الإمام البربري رحمه الله شرح السنة كيونو عقيدة فتوغ سلسلة فلاولو ترين ميدو بالالما همجيفا وماكلو تريغا همنني. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أنه ما عبد الله بشيء مثل الخوف من الله سبحانه وتعالى وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى. هذا المؤلف رحمه الله تعالى بدامني دناشة هم كشورون من الله بروتي بما هذه بروتي بمجه مغاي හිතාම යා කම්බඩුමා කො ඉනා කුත්තම් වුමා ලදුවති කම් ෆද දෙවන එහෙන් එච්චකුම් මෑන් අල්ලාහ ආලුවති වේෆා නුවේ අර මුහිම නුක්තාතක वालम दन्नाशे अन्नहु मा उबिदल्लाहु बिशैइन अल्लाह सुब्हानहु व तआला आलोते एफा नुए बिशैइन मिथल खौफी अल्लाह बिरुतिमुम फद देवन हें एवसेचको व तरीक़िल खौफी वल हुज़्न वश शफ़क़ाति वल हया आदि बिरुति कमुगे मका आदि हितामया आदि कंबडुमा को अल्लाह सुब्हानहु व तआला हज़रत एंबरी रोजुआउमा එකලාංගේ ලදුවතුම මිෆද කංකම් මේ කංකම් මේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාය කුත්තම් වුමුගේ එකලාංගේ ආලෝකම් කුරුමන් එදේ මීහා වෙකි බෑග හොන්නන්ජේ එන්නේ අසාසි සිෆතක් කමුගා මේ බයන් කරවන මේක තරග හිමනේ බය කංකම බලාලා හින්දුගා එම ෆුත්තමන වෙස් මෙන්නනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ආලෝකම් කුරුමුගේ වාහක එහෙමම आलुकमकी कोबातो बदाला हिंदुगा सलफ़ु सालिह विदालोनी आलुकमकी हिया इस्मुन जामिउन लिकुल्लि मा युहिब्बु अल्लाहु व यरदाहु मिन अल-अक़वालि वल अअमालि अल-बातिनति वज़-ज़ाहिरति आलुकमकी एतरे फुशा अदि बेर फुशुगे अमल तो तेरें अल्लाह सुब्हानहु व तआला लोभे वडि गन्नवा अदि एकलांगे रुहि वडि गन्नवा हुरिया कमक किए नमेके मी हुरिया कमें एगतरेगा एक्वेगेम्बा कमकरे आलुकमे मिकेन अल्लाह ताला एकंकम लोभि वडि गन्नवा अदि ए इलाहु एकंकम रुहि वडि गन्नवा बस्तक अमलता तेरें बेर फुशुगे अमलतक आदि एतरे फुशुगे अमलतक किए नमेके एगोतुम बदारुगा नमादा रोदया ज़काता मी बेर फुशुगे अमलता हज्जा आदि सदगा कुरुमा अमानत अदा कुरुमा मैम फैना कियमन तेरुमा गायक्ति मागे कम के गुलुं गायम कुरुमा अहुदा वफा तेरुमा योगं का मामूर को मुंकरत नहीं को अल्लाह के मोगा काफरुन्ना मुनाफिकुन्ना जिहादु कुरुमा अदि अवट्टेरिन्ना मोगा तेरुमा यतीमुन्ना मिस्कीनुन्ना नही तेरुमा मगु गेल्लिफावा मीहा हालुगे जीफावा मीहा नही तेरुमा अदि गेरी बकरी जनवार तक नही तेरुमा अल्लाह ताला दुआ कुरुमा दिकुरु कुरुमा मी हत्यास बेर फुशुगे अमल अल्लाह ताला आलुकमुगे गोतुगा कंडाळवा एकलांगे लोभी वडि गन्नवा आदि रुहि वडि गन्नवा कंतत हमें फदन एतरे फुशुगे अमल तोगे तेरेगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला एकलांगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या लोभी वुमा आदि अल्लाह सुब्हानहु व तआला बिरुवतिवे इखलास तेरिवे खुशूअ तेरिवे अल्लाह सुब्हानहु व तआला के निअमत तक अलोन में एदुम अलोन में हितोगा होवे अदि हमें फदन केत्तरिकमा हिकमता शुक्र अदा कुरुमा नियामता रूहुमा अल्लाह सुब्हानहु व तआला तवक्कुल कुरुमा मे हुरिया कम की वे एतेरे फुश गालुका हम आलुका में बुनुमुं वारा मान तन वसवेगे हमें कनि नमादा रोदया ज़कातुम आलुकम के वा कनि मिगन देखिनु अदि मिया को अल इमाम अल बरबारी रहमतुल्लाह मितागा मी इशारा कुरवनी बिरुवति के मुमगे मगुतक अदि हितामय अल्लाह ताला लदवति कम मिकं कमुन्ने अल्लाह ताला में फुरिह में नलवते ने गोतुम बलारुगा मिफ शरा कुरवमु अशारिह विदालोनी आलुकं
tarkiizuwegen wani tinkamegge maccase alukan bodan ege macca binaifawa wara muhimu tinkamegge egaterega mimenani mi waagaga al-Imam al-Barbari rahimahullah ishara kurava al-khawf Allah subhanahu wa ta'ala birwativun war raja Allah subhanahu wa ta'ala ge rahmata alonu men edum verimu al-mahabbat Allah subhanahu wa ta'ala alonu men lobivu mi kankan mi ei alukan ege macca tarkiz kuregemba alukamge bodu bayin eya gulifawa kankamaki mikantata mige idikolu sifataka badadaruga Allah subhanahu wa ta'ala hamayekani birwati umaki ei alukamaki hamayekani Allah ta'ala birwati ume bunamiyaki ei khawarijunge terem himene bay ahlu sunnati wal jamaati ge aqida ya khilaf bay sunnah jamaati ge aqida num hamayekani Allah subhanahu wa ta'ala birwati um ei alukan kamuga qabul kuru ekotum badaruga khawarijunaki ei bodu faafa ge hodwereki deenum berfa mehkamuga qabul kura fikuru ahlu sunnat wal jamaat ga aqida ki mihege heyokama evvaran enage iman kan ituru adi miha kurave munkaratta ka Allah taala uraduma aragana evaraka iman kan maduwegen dai ginave adi iturugen dai chakamuga mehmima iman kamaki ei bodu faafa ge sababun bodeti faafata kan aragana miha deenum berje miha kamuga kandala kafarje miha kamuga kandalun ei khawarij ge sifai ei Allah taala birwati umuga ahlu sunnati wal jamaat ge ni usula Allah subhanahu wa ta'ala kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alona bayan ko de bisaf aqida khilaf kam hemme malukama ki ei Allah ta'ala birwati mun ekamuga himene namaves amekane birwati ume bunu mun goswegende hame gota alukama ki amekane man Allah ge rahmatan edi ummedu kurun kamga bunamiya ki murji'a man abida Allah bir raja faqat fahuwa murji Allah ta'ala ge heyokama ummedu ko ya amal ta kurumun ekibave timanna ki hamekani muslimeke bunumun najawanekama rakatarikan dibenekama buna bunum vesai gosu kore shahadatu ke dekalima kiya miha ki iman kam furiyama befawa miheke efade miheke iman kameke asabe kange iman kameke efade vegenve ehme maden efaga alukan kuruma Allah taala kiyamanterumuga farwa kodako ekadaage nahi korevi kankaman aragatunga timage bire eveswarakan netigen danama ei murjiyange sifa ei elanu gabul kura gotuga iman kama amada gulumenne iman kama ki la ilaha illallah muhammadur rasulullah kiya ekalimen imamu alukama ki ya fawganna kantatake ni iman kam furiyama begende balukan mukureses ei baatil aqida ehmima alukama ki hamayekane Allah taala ge rahmata ede edun kamuga buna bunum wes e rangalennu alukam binavegen mani Allah taala birwati uma ekadaga rahmatan ummeedu kurma ade ekadaga lobi uma mi huriha kamegge macca egotum badarugo waman abada Allah bil mahabbati faqat fahuwa sufi Allah taala alukam kurma ki Allah taala alukam ki ekadaga dekwa loepan ekani binafa kameke buna bunumaki ei sufi ge agida sufi gabul kura gotuga emihum bunamunde timannamen Allah taala kiyamambani suwarga libena kamattake nune nuata narake birunne nune timannamen Allah taala kiyamanterevane Allah taala adake wa lobinne ekamaku mives ahlu sunnati wal jamaati aqida khilaf kam Allah taala mu'min takunna lavwafa suwarga wan verinna vum e yalonu ge namaz e Allah taala ge ruhi wadigatun libifa miya kannuni ekama wasu vevene kamennu ade Allah taala uredemi hunna Allah taala waadu korabafa narakan mutti korabu ei halodumenge duaayaki ehmema Allah taala ngalukan kurani eina wa lobike sababun ekanya buna kamuga wanama ei sufinga agida emiyuge terega Allah taala birwati huma ekadange niyamettaka ummeedu kurma mikankamu emiyun ekibavegedde ekamaku alukam binavegen mani Allah taala birwati huma ekanaange niyamettaka ummeedu kuruma ade ekanaange lobi uma mi huriha kamegge maccan ekuga migen ekkan anekama wakivegen dakamuga wanawa sunne jamaati ge aqida ya emi aqida emi aku berwegen da ehme Allah subhanahu wa taala wahi kurawani afa amina ahlul qura an yatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun
rattauge ahodu verinna timan ilahuge kofaya azabu emu reganu nidafa tibba naannana kamuga hikurani heyye Allah taala uradumuga ekalange ghafil ekalange nahi korevi kantataka aragatumga demitimu mafoga den Allah taala ge kofa nota ekalange alonmena imtihane kamga ku medwer kuravwa kankan alonmena naannana kamuga ummidu kurani heyye ei Allah subhanahu wa ta'ala imamumge te mumma khilaf kame hame gota wahi korani awa amina ahlul qura ayatiyahum basuna duhan wa hum yal'abun rattoge ahodu verinna Allah taala ge kofaya ekalange mi waiduge basulu enon hedunuge wagutuga ghafilu kamuga dualu hatarutam kulumuga tibba naannana kamam ummidu kurani heyye Allah taala nahi korave eta kamakan araganne enduga timanna mennaki muslimunne adi timanna mennaki muslimunge gotuga tibe enduga Allah taala alonna rakateri kuravwana kamuga ummidu ko ekadaga nahi korave eta kamaka alonna araganna munda kamuga awanawa ei alonna ge agida khilaf kam alonna muslimun kamuga mihindu hewamalta kuruma Allah taala nahi korave kankamu ekiba vum ei alonna ge iman kamuge sifa kamuga wanji ehme Allah taala ve kurane afa aminu makra Allah fala ya'manu makra Allah illa alqawmul khasirun Allah subhanahu wa ta'ala ge revemuma ekanange e qada gadar alon men aman vegan alon men ekanka medore nukura nuwane kamuga hi kornani heyye efadan hi korani ei gellani vegen ba mihun ehmema abadus Allah subhanahu wa ta'ala biruwetibe abadus Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratun alon men devva dharmaya sawaban edumve ekankan libumuge edumuga ewalukanko abades Allah subhanahu wa ta'ala ya nobima halu galon men aluka ada kunchu ehmema ilahu kiris quran wahi kurabani qul kadefan vidalwasha in kuntum tuhibbuna Allah tabana timan ilahu deke lobakam gamana fattabi'uni yuhibbukum Allah timan kadeke fana tabawasha era Allah ta'ala ti bami deke lobe godi gannawan Allah subhanahu wa ta'ala deke lobing alon men kurambi kamaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabawu Allah subhanahu wa ta'ala biruwat wegen alon men kurambi kamaki ei ilahu nahi kurabi kankamun ekibamu Allah subhanahu wa ta'ala ge ni'mat kan alon men ede haduga kurambi kamaki ei ilahu alon men ngamuru kurabi kantatta furiyame bolla baki mantir ehmema alukan mani middin kamuge matiga tarkis kurefa adhama yako الإمام البربهاري رحمه الله vidalane عليك بالحياء من الله هذه تبع الله سبحانه وتعالى لدوتي وانجه الله سبحانه وتعالى لدوتي وانجه متاga mibunaveni e ilahu nahi kuravwa fawa kankaman aragatumun tiba ලදුවති වේ ඉලාහුගේ බල්ලමුගේ දරුගා 26 කඩිර කාබදු වාහිදුගා අල්ලාහ් තාලා නහී කුර විකමෙක්ගා අලොන මෙ තිබුමා අලොන මෙ බිරුවති අධේකම ලදුවති වාංජේ නිකම් විස්තවඩන්නවා අල්ලාහ් මීස්තකුම් එකම නුරුහේ කංකම් කුරුමන් අලොන මෙ එබ ලදුවති වේ අල්ලාහ් නහී කුර විකමකම් අරා ගන්න හෙන්දුගා මීස්මියුන් කියා එච්ච හිසාවෙ දලොන මෙ එබ කම්බඩු වේ Allah Taala haram kurabi kantata kuramun dayanduga ekankam fadihave fala neruma eba ummidu kureva ekamaku ehfure kurin alon men handan kurabbi kamaki alon men geveri rabbu tabaraka wa taala en alon men huriha amade fendi bodi gannawa neka e ilahuge belle uma ilmuge daruga kan alon men taabatu wani ehmema Allah Taala ya birweti ekadange laduweti ganna haado ilahu nahi kurabi kankamun alwonmenge kibamanje ei furema iman kamaki Allah subhanahu wa taala kiritu Quran ga wahi kurawani yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum id yubayituna ma la yarda min alqawli wa kana Allah bima ya'maluna muhita euren mistakunna forwigen banghana wani heye ekama Allah ga azuratan euren banghana nuwe nota Allah Taala nahi kurabi kamakan aragatumun emamihun ekibanu e kadange ruhivodi nugannawa basta euren wanhanaga adubirukon ulehindu eurenna ekuga e ilahu wodigem ve euren kura amalta furihame denodigem wa kalaku kamuga Allah subhanahu wa taala wodigem ve
ade iman kamuge emme mati daraja ki al ihsan tarikamaki ei aluganu menge veri rabbu tabaraka wa taala alonmena nufenunu kamuge bi namaves ei ilahu alonmena fenna fadan alukan kurum ehni alonmenge rabbu tabaraka wa taala mi duniya ga nufenunas akhiratu ga kiyaman tervi alona ilahu fenegen dana mi duniya matiga Allah subhanahu wa taala ta abadu alonmenge macha balla bodige mehme alonmenna nufenumaki Allah subhanahu wa ta'ala alonmenge macha rafid wegen wakamuga hiko ailahu nahi kurabi kantattakan aragatuman ay magekkamuga alonmen hadagennuwa ei shaytanayan helli ureduma Allah nahi kurabi kantattakan aragatumuge emme bodu magaki ehemwima eilahu biruwetibe eilahu ge ni'matakan alonmen edehadu Allah subhanahu wa ta'ala lobive adi ladwati wegen ma hadu Allah subhanahu wa ta'ala alukan qur'ana mikan kamuge macha alukan bina wegen mane den efoga qala al muallif rahimahullah ta'ala wahdhar rakat riwash an tajlisa ma man yad'u ila ash-shawq wal mahabba ash-shawqa mahabba ya bidekama goa mistakunna ekuga majlis kurumun tiyabanu mekibamas nige kuriga imam al barbahari rahimahullah mifatuga ni fauge finalu tawterega ilmul kalam falsafa ge holwerinna ekibabe dini kankamuga timannaya visne kote bune jadal kura mihunga majlis takun ekibaman nasihatervi efadam nasihatervi lavani shauga adi mahabba adi hama efoga wama yakhlu ma nisa'i angenunna kuga ekaherive wa tariqil madhhabi adi mazhab ge gotaki miye buna باطل عقیدہ تکا اکباش نتاگا الامام البربہاری رحمہ اللہ می اشارک کو ربنی صوفین کے مذہب تکا ای اڑن میں بدننا سنت جماعت کے ہتر مذہب فدن ادی افاگا کوتے میہ کا مرید کوتے میہ کا نینا تماما امام نوتا سودیوں کے ترے نینا قبول کرا میں بگمبا میہ کو اینا گوس امیہ کے کبیں برکائیں ہودا میہ کنن جیبا ای طریق المذہب نوتا مذہب کے مگو کمگا قبول کو افتا مریدن کی اللہ سبحانہ وتعالی معرفہ کو دینے گڑوے کمگا وانا اللہ سبحانہ وتعالی فریا میں اینگومو کے درجہ ہمیں دیوم افوگا اے الہ نہیں پورے بھی کنتتکن آرائے گا تم ایبے کن مدوے کے باقا مدعوہ کرم افوگا اللہ سبحانہ وتعالی امر کرے بھی کانکن ایبی ہونا کرم ای کرنجے کمگا ایمونا کنوے kuriha taklif takakun emihun bariya wegende namada rodea zakata mikankan emihun ada kurun nujehefada mativeri darajeka dinu gahi dakaman emihun dawa kore adi hamaya ko fahish amal taka munkaratte ke emihun kurevene kamen nungam ga dawa kore efauga angenunna ekahirive fahish amal taka munkaratan hingu dinu ge namuga emihun kurakantatte ekamuga wegende ehmima efada mistakunna ekahirivuma efa vidalani فإن هؤلاء كلهم على الضلال एमियों के तरह एक एमन नकीवस मगफरत मेगे मतीगा बा बाइके नितागा अलोन मेन्ना अल्लाह सुब्हानहु व तआला के रहमतुन सूफीना शियीना बुरलेविना आदि मिनुम वेस खुराफी वरगिना कंतत्तके अलोन मेगे तरह नेति हिंगजे मुस्लिमों के तरह का मीस्तकुं एगोतम उलेनकम दिवेंगे तरह का में ರಂಗಳು ಆಗೀದಾಗೆ ಮತೀಗ ತಿಬೆ ಮಿಹುನ ಗಬೂದುನು ಕುರೆವೆ ಹಿಸಾಬ ಮುಸ್ಲಿಮು ಗೆ ತೆರೆಗ ಮಿಯದಸ್ ಕಂತತ್ತಂಗೆ ಬೋರಿ ಅಳರ ಅಬದಿಸ್ ಇಶಾರಾ ಕುರಂದನೆ ಅಳೋನ್ ಮಗೆ ಅವಟ್ಟರಿ ಗೌಂತ ಗೋ ತೆರೆಂ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಗೆ ವೆಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆ ವೆಸ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಗೆ ವೆಸ್ ಅದಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಮೆ ಅಳೋನ ವಿಸ್ನಾದಿ ಕಮಗಾವಿ ನಮಸ್ ಸೂಫಿನಾ ಬುರದವಿನಾ ಶಿಯೀನಾ ಮಿಫದೆ ಎತ ಅಹಲು ಸುನ್ನತ್ ವಲ್ ಜಮಾಅತ್ ಗೆ ಅಗೀದಾ ಖಿಲಾಫ್ ಎತ ಕಮೆಂಗೆ ಬೋರಿ ಅಳುಕಂ ಕುರುಮುಗೆ ನಮಗ ಮಿಸ್ಕಿತುಗ ತಾರಜಹ नशा तिकुरु के नमुगा लवकिया एबुरी मिहुरिया का वजिदु मिहुरिया का मैं पूरे नियदुस मुस्लिमों के नमुगा मिसपन दुनिया का कुरान कंटत मिगे तेरे कहीं में निकंदे एमिमा ए अहलु सुन्नति वल जमाअति के अकीदा नून का मुगा अल इमाम अल बरबहारी रहमहुल्लाह मिका इशारा कुरान मम्मी को था सूफी के मी लोयत्मा आदि शौगा दावतु दे आदि अंगनुन्ना एकैरि बुमांगे मुरीदुम बुना मिसमुना एकैरि बुना फदां एनूम कंकमुगा अल्लाह ताला नहीं कुरे भी कंकमन
අරගෙන එයි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අමරු කුරබාෆවා ගොත්තකමුගා බුනේ හෙදුමකි එයි අලොන් මෙන්නකමුගා වෙන සුද්දගෙන් වාකමන අලොන් මිතාගා මීෂාර කුරණි අලුකමුගේ බොඩති මූසුන් තකා විද්‍යාගෙන් මියන්න දෙවීදු දෙදුව උගාවස් අල්ලාහ් තාලා නහි කුර විකංකම් ඒකතරේගා ෆාහිෂ අමල් තකා අංගෙනුන්නා එකහෙරි වුමා එමිහුන්නා මසුනි වුමා දෙජින්සු එකුවගෙන් අල්ලාහ් තාලා නහි කුර වේතක් කමෙ ಈದುಗೆ ಉಫಾ ಫಾಳ ಕುರುಮ್ಗೆ ನಮಗ ನೀ ದೀನುಗೆ ತೆರೆ ಹಿಮೆನೆ ಕಾಬಫಾಂಗೆ ಆದಕಾದ ತಕ್ಕಮುಗ ದವಾ ಕುರುಮ್ ನೀ ಹಮ ಮಿಕಂ ಮಿಫದ ಕಂತತವು ತೆರೆ ಮಗುಫೈವೆಗೆಂದ ಕಂಕಂ ಹೆಮೆ ಮಾಳೋನ ಮೆ ಮಿಕಂಕ ಮಾಮೆದು ವಿಸ್ನಾ ಅಳೋನ ಮೆಂಗೆ ಅಕೀದಾ ನಿಯವ್ರೆ ಬೋಡ ಹರುದನಾಕೋ ಅಕೀದಾ ಅಳೋನ ಮೆ ಉಂಗಣಿ ದಸ್ ಕೊರಜ್ಜೆ ಅಲ್ ಇಮಾಮ್ ಅಲ್ ಬರ್ಬಹಾರಿ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ದೆಂ ವಿಧಾನನೆ ವಾಲಂ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಆಲಾ ದಅಲ್ ಖಲ್ಕ ಕುಲ್ಲಹುಂ ಇಲಾ ಇಬಾದತಿಹಿ ದನ್ನಾಶೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ತಆಲಾ ඒ ඉලාහුගේ හුරියා අලුක් තකුන්න අල්ලාහ් තාලාන් අලුකම් කුරුම ගෝල් අංගවෆාවේ වමන්න මින් බාදි ذلك على من يشاء بالاسلام تفضلا منه අදි යෆෝගා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ නියමතුන් ඉස්ලාම් දීනුගේ හිදායෙන් එකලාගේ දිවට ගෙන්නේ වලක බණි දෙම්වාෆේ එහෙමම හුරියා අලුතකුන්න බස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අමරු කුරබ්වාෆා වනි ඒ ඉලාහුවා එක්කවන්ත කමයන් අලුකම් කුරුමා අල්ලාහ් තාලා නහි කුරවි කංකමුන් එක්කිබා වේ ඉලාහ අමරු කුරවි කන්ත තක්කෝ අල්ලාහ් මෙනුවි හග්වගෙන් අලුකම් දෙවේ ඉලාහක නුවාකම් කබූල් කුරහාවේ ඉලාහ අලුකම් ખાලිස් කුරුමා කීරිත කුරාන් අල්ලාහ් තාලා නහි කුරානේ වමා ඛලක්තුල් ජින්න වල් ඉන්ස ඉල්ලා ලියඅබුදුන් ජින්නින්න අදි ඉන්සින් වෙස් තිමන් ඉලාහුන් අලුකම් කුරුම මෙනුවි خلق නුකරබම එහෙම හුරියා මිස්තකුන් අල්ලාහ් තාලා ගෝලම් වාෆා මෙවනි අල්ලාහ් තාලා අලුකම් කුරුම කීරිත කුරාන්ගේ එතන් ආයතක මේ අමරු ෆුළු ඒ ඉලාහුවනි තාකීදු කුරබාෆා වහී කුරබනි යා අයුහන් නාසු උබුදු රබ්බකුමුල් ලදි ඛලකකුම් වල්ලදීන මින් ක්බලිකුම් ලඅල්ලකුම් තත්තකූන් යා අයුහන් නාස් ඒ මිස්තකුන්නේ උබුදු රබ්බකුම් තියබාමියුගේ රබ් තබාරක වතාලා අලුකම් කුරාෂේ الذي خلقكم اي الهك تيباميون خلق قربا والذين من قبلكم تيباميون كورن تبي بابا فامس خلق قربي اله لعلكم تتقون اي الههم ولكم قرمي تيباميون اقوا ورمتك الذي جعل لكم الارض فراشا اي اله وني تيباميون بمكي تمچكم لوا فواتنك والسماء بناء ادي udaki binaayakam lawwa وأنزل من السماء ماء أدي أدم بارة وسوا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم أدي بارة سبب دموغا ميما تبامون رزقك غتوغا دفا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون تبامون إنجي تبي حال الله سبحانه وتعالى إهن إبس فراتك دمدوغا تباميهم شريك نكراش مي الله سبحانه وتعالى هوريها خلق تكون قربا مركي එමෙ මේ අමරුන් එක්කිවාවුන් මේ අලෝනමගේ අකීදා ඛිලාෆ් වකංකමකි අලෝන කුරින් ඉෂාරා කුරි ෆදන් කාෆරුයි මිස්තකුන්ගේ බස්වස් කුරාන් අල්ලාහ් තාලා වනේ බයන් කරවෆා එයිනා වහී කුරාන් සයකූලු الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء شريك قراميهم ගුණානත අල්ලාහ් ඉරාදා කුරෙවිනම තිමම්මගේ කාබෙෆන් ශරීකුන කුරියේ adi timammen bes evveseche haram ko nuhedimu he Allah irada nukure pinama timanna ki migotan Allah irada kure viti ule bayke ehen kiya hado gadara matiko emiya ku hitan hore gotaka deenuge kantattawga ule miye timanna menge macha Allah taala ge irada minbar fuluga wa gotaki bune ule bayku mushikunge teren sharif qur'an hon efadan bunane kamuga قرآن کا میوانی انگوا ہم افدان کی رت قرآن کا اللہ تعالی ہے قرآن وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً ابامهم فاحش عمل کو افوگا فاحش عمل تکون افوگا من قالوا وجدنا عليها آباءنا تممن کے کعبہ فن سلونی میگوتا تمن من فنونی میگوتا گولنی کون والله امرنا بها ادی می اللہ تعالی ہرمن امر کو ربا فواگوتا کی قل کلگفن ودال وش ان الله لا يأمر بالفحشاء हम कशोर अल्लाह सुब्हानहु व तआला फाहिश अमल तक अमर नुकुरबानते अतक़ूलून अला अल्लाहि मा ला तअलमून
තියබෑමි ඔන්න නේගේ බස්තකෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මෙදුගා බුලනී හෙයි එම්මිමා ශිරුකු කුරා මිහුම් සහ අකීදාන් එකිබාම ෆවා මිහුම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මෙදුගා නේගි තිබේත බස්තකෙ බුන අදි දීනුගේ තරය එමිහුන්න එංගිගෙන්න අදි නේගි තිබේ මගුෆරදුම්ගේ එතක් කමෙන් වද්දමුන්දේ අද ඒකන්තත්ත මියදුවේ සලොනමගේ තෙරේගා මුස්ලිමුන්ගේ තෙරේගා දුනියේගා ඒකි කංකොලතෝගා එබහුරු අලොනමෙන් ඒකංකම් උංගෙනි ඒකංකම අලොනමෙන් එකිබා මුමට්ටක අලොනමගේ සහ අකීදාගා වරුගදෙන් හිෆේටේනි අකීදා දස්කොමි දැන් අල් ඉමාමුල් බර්බහාරි රහිමහුල්ලාහ් පිතාගමි ඉෂාරා කරවනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලොනමෙන්න දෙබ්බාෆවා එම්මෙ බොඩු නියමත ඒ ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا أدي يفوقا الله تعالى إدواتي كنّي فراتك إسلام دينك نعمت دفية نعمت بڑو نعمت نہیں ألون من نمیتو کے دنیا کا نعمت کی نوتا الله سبحانه وتعالى کے لوبی بڑی کا تم ألون من کیرا تارادا کی مینگنڈا کی میہ کا لیبے تنوس کما فیسا کموگا وانما ಅಳೋನ್ ಮೆನ್ನಂಗೆ ಹಿಂಗೇನೆ ಮಗುಫ್ರ ದಿಫಾವ ಮಗು ದುನಿಯಾಗ ಇಮ್ತಿಹಾನಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನ ಅದಿ ಇಸ್ಲಾಮು ನೂಂ ಎತ್ತಪ್ಪೇಕಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲ ಏತನವಸ್ಕನ್ ದೆಬ್ಬಾಫವನಿ ಎಮಿಹೊನ ಹುರಿ ಇಮ್ತಿಹಾನಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಎಮ್ಮಿಮಾ ಹೇಯಕಮುಗೆ ಮಗಕಿ ನೋತ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲ ಲೋಬಿವಾಕಮುಗೆ ಅಲಾಮಾತಕಿ ನೋತ ಕಲಾಂಗೆ ನಿಯಮತ್ ದೆಬ್ಬಿಕಮುಗೆ ಅಲಾಮಾತಕಿ ಐ ಮುಸ್ಸಂದಿಕಮ ಫಗೀರುಕಮೆನ್ನು ಎಕಲಾಂಗೆ ලෝබි වඩි නුගන්නවා මියොන්නකි නෙකමති ෆගීරුන් කමුගා හීකුරුමකි ඒ ගෝසි ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරඩි මන් යුරිදිල්ලාහ් බි ඛෛරන් යුෆක්ඛිහු ෆිද්දීන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හේවෙන් මොදි එදිවඩි ගන්නවා කමුගා නම දීනුගේ ෆිගුහෙරකන් එමියක දෙවන්න දීන් එමියක විස්නවය දෙවන්න අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හේවෙන් එදිවඩි ගන්නවා නම එමියක මුස්තදිකන් දෙවන්න එමියක මතවේරි මකාන් දෙවන්න එමියන මිස්තමුන් එමෙදුක මක්බූල් කන් දෙවන්න මිෆදෙෆස් කමෙන්නු දීනුගේ හේව විස්තුන් එමියක දෙවන්න එමිම දීනුගේ මි හේව විස්තුන් නෙම්මියා දුනියගේ කිතම්මෙ තනවස්කම එමිහ ලිබිෆා වීනමස් කිතම්මෙ මතවේරි මගාමෙ ලිබිෆා වී කමුගා වීනමස් අදි එනකි කිතම්මෙ බොඩු නියමත ගාලුණු මිය කමුගා වීනමස් එනගේ නියමත කි එනන් උරි ඉම්තිහාන කමුගාවේ ආඛිරගා ඉම්තිහාන ෆේල් වෙගෙන් දාමිය කමුගා එන වෙගෙන් දාන එහෙන් වීම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකලංගේ අලුතකුන්ගේ තරෙන් හුරිහා මිස්තකුන්නා ඒ ඉලාහුන් අලුවති වුම අලුකම් කුරුම ගෝලවා අදි එෆ්ෆහුගා අල්ලාහ් තාලා ඉඛතියාර කුරම්මා ඒ ඉලාහගේ මතවරේ නියමතුගේ ගොතක ඉස්ලාම් දීනන් හිදායත් දක්වා අෆවනි දුනියගා අල්ලාහ් තාලා ලෝබවඩ ගන්නවා මිස්තකුන්නා හගීගතුගා එහෙන් වීම दुनिया गति भी ऐसा बिलियन बैग तेरे मुस्लिमों कम गालों में दबा दुनिया गति भी ऐसा मिलियन मुस्लिमों ने तेरे सुन्नत जमात के हज़ारों कम गालों सुबहान ताला आलों में लेवों है ये में मातेरे निम्मा नी में गालों में न दबा फवा नि नियामत की आलों में न नि दुनिया का एक बाजवेरिकमा अबाजवेरिकम गालों कुरिंदने फदा मुस्तंदिकमा फगीरुकम किराकम गावना इस्लाम दिन के नियमत की ಅಳೋನ್ಮೆನ್ನ ಮಾಬುಡು ನಿಯಮತೆಕ್ಕಮಗೆ ಇಹ್ಸಾಸ್ ನುವೆದಾನೆ ನಮವೆಸ್ ಅಳೋನ್ಮೆನ್ಗೆ ಫುರಾಣ ಅಳೋನ್ಮೆನ್ನ ವಕಿವುಮ್ಗೆ ವಗುತು ಜೆಹೇಂದುಗ ಅಳೋನ್ಮೆನ್ನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲ ಮಿದುನಿಯಗ ದೆಬ್ಬಾಫವ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿವೆರಿ ನಿಯಮತಕಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಹಿದಾಯಕ್ಕಂ ಅಳೋನ್ಮೆನ್ನ ಗಿಗಿಂದಾನೆ ಎದುವಹುಂ ಕೊಮ್ಮೆ ಮಿಯಕೊಸ್ ಎದೆಮುನ್ ದಾನಿ ನುಕುರವಿ ಹೇವರಿ ಹೇ ಅಮಲ್ತ ಕುರ್ಮ ದುನಿಯಂ ಎಂಬುರಿ ಅವಮ ನಮಸ್ ಎ ಹಿಸಾಬುಂ ಫರಾನ್ ಎ ಫುರ್ಸತ್ ಎವ್ಸ್ इंसानक देवन फार लिबु मिलने एमे हकीकत का सल इमाम बरबारी रहमहुल्लाह मिता इशारा करवा अल्लाह ताला के नियमत देवाफा मियुगे तेरे अळगन में लेवी तीवे ए नियमत शुक्र वेरिवे सह मगु सलाम बेगम अकीदा के मतिगा अल्लाह कलांगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंगे भी गोतु के मतिगा देमिति बे बाइकम गालोन में बांजे इंशाअल्लाह मियन हफ्ता आगे स्मिफतो के दिन ओई फिलावल आगे तिबे फुलुना कोगा बदल को मुग उम्मीदुगा मेदुगे वाह का कुरकुल्लाना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।